Muchas gracias. Vamos a aplaudir al coro. Gracias. Hermosas melodías. Y también, hermanos, cuando escuchamos la palabra de Dios, reciba para su vida, para nuestro corazón primeramente. Aunque años y años hemos escuchado tal vez mismo capítulo, pero ahí está escondido como el corazón de Dios. Por eso, pastor está compartiendo de acuerdo a la condición actual en el mundo, como la voluntad de Dios se está manifestando. Por eso es importante profundamente conectarse. Para esto también quiero pedirles a los hermanos que puedan tener desactivado sus celulares o poner en modo silencio. Y así vamos a escuchar la palabra. Bien, llegó la hora de invitar al pastor Osopar, que es fundador de Misión Buenas Nuevas, también fundador de CLF. Vamos a invitar al pastor Osopar. Adelante, por favor. Mucho gusto. Vamos a ver la palabra en la Biblia. Hechos, capítulo 9. Es Hechos 9. Vamos a leer desde el versículo 1 al 9. Vamos a buscar Hechos 9. Vamos a leer. Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo And Saul, yet sacerdote breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord, and went unto the high priest. y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos And desired a of him letters to Jerusalén. Damascus to the synagogues, that if he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound unto Jerusalem. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de And as he Damasco journeyed, he came near repentinamente le Damascus, and rodeó suddenly un there shined resplandor round de luz about del him a cielo, light from heaven. y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, And he fell ¿por to the qué me earth, and persigues? heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, And he a said, quien Who tú art thou, Lord? And the persigues. Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. If it is hard for thee to kick against the pricks. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El And temblando he y trembling temeroso and dijo: astonished him, Señor, ¿qué saying, quieres que yo Lord, te what haga? wilt thou have Y el to do with Señor me? le And the dijo: Lord said unto him, levántate y Rise and entra go en la into the ciudad, city, y and se it te shall be dirá told lo thee que debes what thou must hacer. do. El hombre que iban con Saulo se pararon atónitos, And the oyendo man la which verdad journeyed la with voz, him stood mas sin ver speechless, a hearing a nadie. voice, but seeing no man. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. And Saul was Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hasta aquí hemos leído. A la mañana vine a la iglesia. Yo debía subirme en el púlpito, pero el coro estaba en el escenario. ¿Cómo subo echando a todos ellos? Dije. Me puse a pensar. Estaban realmente practicando tanto con el violín, con la trompeta. Para estar aquí no creo que fácilmente bajen. Algo maravilloso. Cuando era el momento, no hay ni siquiera uno, todos bajaron. Así es el mundo. El que trate de echar la oscuridad de mi corazón, el que yo trate de echar la angustia, el que yo trate y el que el Señor trabaje es muy distinto. Hoy en día siento algo muy raro. Fui a los Estados Unidos. Qué absurdo. Vino el cónsul de Israel en busca de mí. Me asusté. El cónsul de Israel. Supe que fuiste a Israel, pastor.
Él, el cónsul de Israel, está encargado de varios estados de Estados Unidos. Yo hablaría a él de política, yo hablaría a él acerca de economía. Él tiene muchísimas cosas que sabe, pero yo solamente sé una cosa: Jesucristo. Aparte de ello, no tengo nada que decir. Es increíble. El presidente no conoce acerca de Jesús como yo. El ministro no conoce como yo la Biblia. Entendí. Si quiero obtener popularidad, no podría con cosas políticas. Tampoco debería hablar de economía. Debo hablar de la Biblia. Yo cuando me encuentro con la gente hablo solamente de la Biblia. La gente se asusta en gran manera. Es algo muy común para nosotros. Es algo que siempre comentamos. Los niños de la escuela dominical lo conocen todos, pero ellos se asustan en gran manera. Hoy la hermana contó que ganando dinero ella invirtió en acciones. Dice que ella estaba bien angustiada. Yo ayudé así a una empresa. Sería muy interesante si piensa así. Realmente, imagínense, si no tenía dinero no iba a poder ayudar. Cuánto dolor hubiese tenido. Conforme al pensamiento de una persona, su vida cambia en gran manera. Cuanto más satisfecho está de su vida, en ese momento tenía dificultad. Y yo no me pude inscribir para ser soldado técnico. En ese momento, si hubiese estado el anciano Lee, no sé dónde hubiese estado él en ese entonces donde habrá estado. El anciano Lee predica la palabra a la gente que trata sus dientes. El odontólogo es muy bueno. Sí, habla acerca de Jesucristo y va tratando el diente, porque no puede decir nada teniendo la boca abierta. El dentista es algo muy bueno. Y así va perforando y escuchando acerca de Jesús, la persona es conmovida, porque puede hacer que le duela. En la vida que vivimos nosotros tratamos de establecer nuestro futuro. A veces uno patalea por querer vivir bien. Mucha gente, esa manera que ha elegido ha estado equivocado, ha estado errado. Nosotros, después de habernos encontrado con Jesús, la angustia, el pecado, la oscuridad, la preocupación, por más que yo pataleé, era imposible de despojarme. Cuando viene la luz, toda oscuridad se escapa como ello. El Señor Jesús, después que vino a mi corazón, sea donde fuese en mi corazón, estando Jesucristo que Jesucristo chaybkanga chayga chayllaki mana kangachu. Manaña espacio kangachu kananpaq chaypillaki. A veces sumaq kawsay karqa, a veces nentaq mana sumaq kawsay kaqchu. Wakin kutipega yarqaypis kaq. Pero chay imanapitaq ahnata suwakuq. Pero Jesucristo huchayta limpuchawanña chayqa. Manchayta noqatata Dios agradecekuq kani chaymanta. Chayrayku ahnata Jesucristo suwan. Chaymanta manchay agradecesaqakuq kani. Imatataq noqa parlasa. Mana noqa entiendeyta atinichu, pero tata Dios suwan ahnata. Noqaqa ahnata nirqani campamento mundial man hamunanpaq. Chay Ángeles man chay p'unchay. Chaypi reunikurqanku alcaldes maychika runa samuranku. Chantata Jesucristo manta pay unaman k'aytunman parlayta munarqani. Jesucristo manta parlaqtinqa manchay kusikuy hamuwan.
Chay pastores Jesucristo manta uyeritawan. Jesucristo zuanga chayta hawaspa mahina kacha zuarga tata Dios. Chay Jesucristo ta hawaspa imaynatachus huchasta limpuchasqa chayta. Mahina uk sueño pues kamahina. Tata Dios zuashan. Chay Sauloqa k'askayacha Jesucristuta imaynapitaq. Mana ni pichu sumaq kanchis. Uk ladullata hawaspa chayqa. Sauloqa sumaqta payllapi manchayta hawakuq. Pero mana payta purikuyatiqchu. Manchayta carcelayuq, manchayta k'askayachaq. Qan Jesucristupi crees pachayqa imanapitaq ahnata ruwasunki. Jesucristupi creenki chayqa imanapitaq ahnata chay Jesucristo hamuytawan chay carcelman zinki imanapitaq ahnata kawsanki. Noqa chay Saulo kaspaqa noqa ahnata tapuyman karqa. Qan mana ahna ruwanki chay, pero imanapitaq ahnata k'askayachanki. Imanapitaq carcelmanpi zinki. A ver, willaway. Qanqa lokucha kashanki. Chantataq noqa tukurqani Sauloman. Chantaqa uyarirqani noqa imanatataq chay runa willashawarqa chayta. Ahnachu karqa. Qanqa chay Jesucristupi qan creenkichu. Qanqa mana llakiniyuq kankichu. A ver, willaway. Willaway sumaqmanta. A ver, willaway. Imaynapitaq noqa sumaq pasniyuq kani, pero qanqa mana pasniyuqchu kanki. Mana qanqa hina kaymanchu. Kay Jesucristo sonqonpiqa kay Sauloqa ahnatachu ruwanman karqa. Kay Sauloqa k'allitunta wich'urqa. Chay mundo kan chay Jesucristo ñawisninwan qawasun chayqa. Chay astawan sumaq kashan. Chay iglesiaman hamuspa, chay huchasniyta pampachani, chay aycha deseosnipis kan chaytapis. Kay evangeliota sigispaq chinkaq. Uhinataq kaq. Chay ministerio ruwaspaqa tukuy pastores uhinastaq kanku. Kay pastores manchayta ministerio ruwanku, bibliatapis leyenku, manchay ashka miembros niyuq kanku. Chayta hawaspa noqapis mana sumaq pastorchu kani, imataq noqa uhina kan? Noqaqa mana uhina runachu kani. Diyataq kay kawsakushaspa noqaqa entenderqani sut'imanta qhawarqani. Yarqaykarqa, yarqayta pasaspa, pero chantaqa noqaqa chay bosque ukupipis chay sach'asta ukupipis puñuyta atini, mana noqa ni pichu kani, nitaq qolqetapis kananichu. Imanapita kay hina q'uñi wasitupi puñuyman. Imanapita kay hina sumaq mikhunata mikhuni. Pitaq kay sumaq mikhunata mesaypi quwan. Solo Jesucristo quwan. Chantataq kayta sumaqmanta qhawarqani. Kay runasqa qhawaspa chaytaqa kay yuyayninkuman hina kawsanku. Chantaqa q'aytunpis qhawanku, pero noqaqa
Sumaqta mayhinata uqladuman churawaqkanku, pero nuqaqa mana nipichu kani. Pero kay Jesucristoqa sonqota churawarqa. Ay, kay Tata Diosniqa nuqata yanapaway munarqa. Chantaqa imaynatachus yacharqani chayta, Tata Diosqa nuqata haych'ashawan. Tata Dios nuqata haych'ashawan, chayqa manchay sumaq. Chay kutimanta pacha. Chantataq allitunta uqladuman nuqa saqarqani kay kawsayniyta. Chantaqa Jesucristolla ruwaq nuqapi. Watas pasarqa, chaypiqa chaypi manchay ruwanas karqa. Chanta qhawani chay imanatachus uqmanta Tata Dios ruwan nuqa kawsaynipi. Tata Dios invitación mandawasqa ni hayk'aq rukusqayta. Manaraq nuqaqa yachanichu wajina idiomasta parlaytapis. Chaypiqa coreanupi churasqanku. Chay Israelpiqa manchayta coreanupi churasqanku nuqapaqa. Kay pandemianpiqa mana sumaq kawsayniyuqchu karqani. Chaypitaq chay Israel puebloqa wisk'akusqa chay marzopi. Chay marzopi kasarqani chaypiqa. Urawurqani chay avionmanta, chantataq hermanosqa wakichisqanku nuqapaq hotelta. Chantataq mijunata ruwasqanku, chantataq mask'awaq hamurqanku nuqamanta. Nuqa imatataq kutichini. Paykunaqa niwarqanku kaypiqa kay Talmud ñawinku. Pero kay Talmudqa kay estudiantes israelistasman manaña chayanchu. Chanta colegio Africapi kan, chay Olimpiadas Brasilpi kan, chay manchay chay estudianku chayguna. Nijkanku, maestro yachachiwaw chay futbolta. Chaypitas chay maestrota kutichirqanku, chantaqa kay clases tukukuqtinkama chaypi pukllasunchis. Nuqanchisqa chay claseta, pero akinkunaqa nuqaqa futbolta pukllayta munani nispa. Chantataq wawaqa chay clasemanta lluqsiytawan, iskay horas pasaqtinkama. Chayllamanta kay colegioqa manchayta kanayukusqa, chaypi manchay nina Laura karqa chay colegiopi, imaynataq ahnata pasanman karqa. Pero chay estudiantesqa kanchamanta lluqsimuranku, chantataq fotosta manchayta urqusanku. Chantataq kay internetman churamusqanku. Chantataq k'ayantiqtaq 80 colegios manchayta puni nina Lauraywan kanakusqa. Manchay sumaq kashan chay incendios qhawayqa. Nuqapis kanayusa colegioyta. Chayqa sumaq karqa chay ahna kanakusqan. Imanapitaq kay joven kanayusqa chay colegiotaqa? Payqa yuyasqa, ruphawchisa kay yachay wasita chayqa, chaypiqa manaña estudiasachu nispa. Chaypiqa manaña pitaq kunan construyanqa chay escuelata. Pero kunan kutipi colegio chay yachay wasiman 5 estudiantes chaykunaqa manaña anchata piensankuchu. Kay librusta leespapis. Mana cuentaqa kuyatinkuchu kay yachayman nispa. Imanataq kay ahnakaman? Chay videollata manchayta hawanku. Chay videosta hawaspaqa manaña tiemponku kanchu chay yuyayninkuta waqlawman churanankupaq. Chay videotawan astawan videollata puñawirin.
Chantaqa manaña asallinta payqa yuyayta atinchu sumaqmanta. Pitaq chayta yachay atinman videollata punqawanku sumaqmanta. Chaynirtaq wañupun chay noqanchispi yuyayta sumaqta piensanchispaq wañun. Chay ninata lawlawchis chay yachay wasiman chantayman chay sumaq kashan nispa. Chaypitaq kanayukuqtin kamaqa manchay kusi. Pitaq entonces chayta suwashan. Chay yuyaynin manchayta apachashan chay joventa. Maymantaq zita atisunchis, maypitaq paramuqtinpis kasunchis, pitaq suwanqa nispa. Hermanos, chay hinatapun yuyasqa kay joven. Chay pensamiento gananqa chayqa chay incendiausa nispa chayqa. Chayta nuqa nini maychika presidentesman. Chay melonesmanta manchaytapun nuqa parlani. Chay napi manchaytapuni manchayta cosechaqkanku chay melonesta chaymanta parlani. Wakin hermanosqa chay melonesmanta sumaqta parlani. Pero k'uchupi chaypi manchay hatun melon karqa. Tukuy chay hallp'api plantayta munarqanku chay melonesta. Nuqaqa yacharqani sumaqmanta, kay sumaq manchay chiri chayamunqa nihkani. Chantataq manchayta nuqaqa yuyarqani, manchay nillarqanitaq chay kutipi manchay chiriyay kanqa. Chay chiriyaypitaq imanakunqataq chay melon. Chaypitaq fertilizante hina kaq chay chiriyaymanta mana dañananpaq chaypaq karqa. Ari fertilizante kaq chaypi chay chiriyayta chinkachinanpaq. Chay kutipi kaq manchay chay Africapi chay Africapiqa mana chiriyay kaqchu, pero kay wakin kutipiqa misk'i mihunas kan. Chay melonqa fertilizantes niyuq. Chay runaqa Jesucristupi creeq. Chay wasinpi suwarqa uq claseta. Chaypitaq payqa nirqa wasiypi melonesta nuqaqa plantani, chayman hamuychis yachachisaychis nispa. Chaypitaq chaypitaq nirqa waqladuman kayta vendenki. Nuqataq astawan karupi rantisay chayta. Chaypitaq payqa nirqa nuqallapaq. Maychikata pay cobraq chay melonesmanta. Chaypitaq manchay sumaq karqa chay melones. Chay melonesqa manchay sumaq kaq chay melones. Kutipi chay melones kaq. Chaypitaq manchay payqa sumaqta escribirqa chay melonesmanta. Chaypitaq payqa yuyaq chay melonesmanta, pero imanatataq waq runasmanta uhina yuyayniyuqpaq
kaq. Chantataq chaypi frutos niyuq kaq. Chantataq iskay kutipiqa manchay t'ikasniyuq niyuq karqa. Chaypitaq chaypi t'ika ya frutos lluqsimullaqñataq. Chay tawa cosechasmanta chantaqa manaña kaqchu nima. Chaypitaq chay Coreapi manchay chiri kaq chaypiqa imanapitaq manaña astawan melones kanchu chaypi tawa kutillata paymanta urquq kaq frutusta. Pero chaypiqa kay Bibliata estudiaspa. Chaypitaq hatuchis calabazas kaq. Chay calabazasqa manchay hatuchas kanku. Chay calabazasqa chay chiriyaypipi siga kashan frutos ninqa siga kashan puquy ninqa. Pero chay calabazaspiqa chay melonesta qhawaspaqa manaña kaqchu. Chantataq kay manchayta kay sapiyayninta qhawaspa, chay sapiyayninqa chay kay dedonchis hina. Chay hatun dedonchis hina chay calabazaspaq chay sais ninqa. Chay kutipitaq chay melonpaq sais ninqa hatun kanantiyan. Pero waqkunaqa mana chayta yuyayta atinkuchu. Qankunaqa mana asna yuyayniyuq kankis chayqa, entonces mana Bibliata leyshankichus chayniq. Chay historiata leespaqa ujinataq kan, ujina yuyaytaq chamuanchis. Kay Bibliata ñawirispaqa Tata Dioswan tinkunchis. Pero wakin runasqa leenku, pero mana ancha sumaqmantachu leenku. Ari chay Tata Dios yanapawan. Pero chaypiqa mana yuyayta tinkuchu. Qolqeta ganasa, manchay hatun runa kasa. Chantaqa kay 19 años niyuq karqani chaypiqa nuqa mayhinata punsuwakuq kani. Ashka yarqayniyuq kani nuqaqa. Chaypitaq suwakuq kani. Chantataq trigusta suwaq kani, chay mana nuqaq campusniymantachu kani, pero suwaq kani. Wakin runasqa niwaq kanku chayqa suway. Chay kutipiqa llullakuq kanku, pero siga kawsaq kanku. Wakin runasqa ashka huchasniyuq kaq kanku. Chaypitaq Tata Diospaq ñawpaqinpi kashaspa aqnamanta kaq. Ari Tata Diospaq ladunpi kashani. Kay veneno kay katariqtaqa mana aqnachu. Chayqa mana nimachu kashan. Chantaqa imanataq nuqa willasayis k'altunmanta, pero kay sunqu uhupa p'isachayqa ukhinataq Tata Dios aych'an chayninqa. Qayna wataqa chay Latinoamericaman sirqani. Maychika pastores chay Latinoamericamanta. Chantataq nuqa narqani chay Pastor Liminchol presidente kaq. Chaypitaq niwaranku imanapitaq wana wawayita churarqankichu presidentemanta, imanapitaq. Nuqaqa manchayta deseaq kani kay misionmanta presidente kachun waway nispa. Pero Tata Dios nuqata yachachiwarqa. Nuqa escogesa chayqa kay waway presidente misionmanta kanqa chayqa. Pero Tata Dios escogenantiyan. Chaypitaq narqa tatayiqa
kunan kutipi Corea pega. Iglesias pega. Munaq kanku chayqa chay iglesiaman apamuq kanku chay sociedad coreanaman. Imaynapitaq churayta munanki chay iglesiaman. Chay mundupiqa niwaq kanku ahnata. Runasqa manchayta deseanku qullqillata. Porque Tata Diospas sonqon mana hap'inkuchu. Nuqa wawayta haych'asa chayqa, pero Tata Dios wawayta haych'anqa chayqa mayhina uhinataq chayqa. Pero chantaqa nuqa ahnata kutipakusa wawayman chayqa wawaypantanqa. Entonces nuqaqa ahnata saqipurqani wawaytaqa. Pero waq pastor kanqa chayqa presidente kay misioninchikmanta chayqa nuqapis kawsasa sumaqta. Pero wakin kutipi maychika runasman chayta deseanku. Chaypitas llakipis chayamun. Chay llakiyaypis astawan manchay dificilman churakun. Kay Sauloqa manchayta wañuchiq chay carcelerosta. Kay Sauloqa wañusqa kachun. Entonces imatataq niyta munarqa. Manaraq waqashaqti maykutichus yarqayniyuq kanchis chayqa ama quedakuychischu Tata Dios yachan. Chaypitaq mana chiriyayniyuq kashanku, pero chaymanta primeroqa Tata Dios yachan. Chaypitaq mana nimata ruwayta atinkichu. Payqa sumaqta nuqaman confiawan. Chay arroz tukukapun, qolqa tukukapun, mana pasajepis kanchu. Chaypitaq yarqayaykan, Tata Dios qawamushan. Chaypitaq kashan chay sumaq pastor. Chay pastorqa Tata Diospi creen. Chay wajina runas uqharikunku uq ratumanta pastores chayqa imanapitaq ahna. Nuqaqa juiciota hap'isa. Pastores nuqawan qusqa trabajasharanku chaypiqa. Chaypitaq pusashawarqanku qan huchasapa kanki nispa. Chaypitaq nuqa narqani manchayta disminuymanchis deudaymanta. Chaypitaq llullakuy karqa. Chaypitaq pitaq niwanqa chay condenata urawchinapaq. Pitaq chay condenacionita urquwanqa. Payunaqa narqanku chay disminuyanqanku chay condenata chaymanta nin. Nuqaqa mana ni uk tumpata nuqa yuyayniyta churaqchu kani chaypiqa Pastor Liminchol, Pastor Monli. Nuqaqa pastor kani. Nuqaqa mana kay juiciomanchu dedicakusa. Chaypiqa mana nuqaqa yuyayniwan ripuqchu kani, pero chaynamanta Tata Dios yachachiwarqa. Nuqaqa mana nimata ruway atiqchu kani kay yuyayniwan. Chay juiciomanta nuqa mana nimata yachanichu nispa.
Ari mancha difícil kashan tata Dios duanampaj. Mancha es más interesante kashan. Chay pega o juicio carga. Chay jueves y viernes picarga chay espinillo. Ari colegio manta kutitawan. Chay pitas no ganizcani. Chay pitas tinkuitawan. Chay pitas mancheta discutiscao. Chay discusión tras chay comité ñawpaqen, chay comité manta wayhamurqanku chay periodista niwarqa. Chay periodista chayta parlaspa payqa sapa lunes pagarin. Chaypita kay juicionchis astawan hatun kanqa. Ari chay iglesia chonjumanta zispaqa. Chaypi ganarqani juiciota chaypita paykunaqa nirqanku holqita pagaspa chay juiciomanta salvakun nispa niwarqanku. Nuqa riqsini chay runata. Imanapitaq payaqna ninman karqa. Kay juiciollaywan nuqa kawsasachayqa. Llakiykan, mana mihuytapas munanchischu. Chaytaqa tata Dios le yachan. Chay cristianos kaspa chaypiqa suk allitunta max ninkumanta kacharinanku tiyan. Chaypiqa tata Dios manchurakunaychis tiyan tata Diospaq yanapanta hap'inaychispaq. Pisunasta tata Diosman confiakunku. Ari, kanqa nuqapi yanapata maskanki. Chay kutipi chay runaqa chaypitaq Ángel karqa chaypitaq runapis chay yuyaynillantapuni haych'aq. Yacha Angelwan tata Dioswan haych'awaptin may hina hinamantataq. Nuqataq kay presidenta ñawpaqman ripurqani. Chaypitaq chay rey de Suatinqa chay kutipiqa nuqaqa mana entiendayta atishchu kani. Chaypitaq nuqa willarqaychis graduación karqa universidadmanta. Paykunaqa sumaqta yachanku. Chaypitaq apurakusqanku. Nuqayuqa estudiantes kayu kay Coreamanta, nuqayuqa taki hamuy uqankunapaq nispa. Ari disculpaway. Chaypitaq niwarqanku, chay organizadorqa niwarqa ama nipita kicharichu, kunan dia ashka runa samuqanku. Nuqaqa mandarqani chay programata. Chaypitaq hawallarqanku. Chaypitaq qankuna takiyta munankichischu. Entonces takisqanku, chay estudiantesta takisqanku. Chay cancionta takispa chaypitaq nisqa. Manchay tawa himnusta takisqanku chantataq. Imanapitaq yachanku manchay sumaqta takiyta. Imanapitaq yachanku kay sumaq kawsayniyta. Chay Suatinipiqa kay reyqa chay ministro Juventud manta wajarqa.
chaypi kashaqtin noqataq kay avionmantapas uraytawan chaypitaq filata armakurqani. Imanapitaq wayhamuwan. Chay sala bimam zinki nispa. Chaypitaq noqata wakichikuasqanku, chaypitaq krinkichishqawna. Ari ahnamanta karqa. Chantataq kay zaypaq salanman zaytawan. Chaypitaq manchikas runas k'umuyakuytawan risharanku. Chaypitaq iskay p'unchay pasarqa. Chaypitaq azulela. Chay pastorqa manchayta traduciq. Chaypitaq payqa traduciwaq, chaypitaq manaña parlasharqanichu, chaypitaq kaysayqa niwarqa. Pastor qanqa siervo de Dios kanki. Chaypitaq 30 minutustawan noqa predikarqani, chaypitaq tukapurqani. Chaypitaq kay pastorqa niwaq. Chaypiqa 3 presentaciones karqa. Chaypitaq manchayta yuyarikusqani. Chaypiqa wasiyta construyi. Kaypitaq huk sedeta. Ama puñuychu kay hotelespi. Chaypitaq kay tesonota haywawarqanku. Chay estudiantes aywayasmantaqa ni kasunkupas kanchu. Imanatataq riq kanku chay Africaman. Chay herenciatataq hawaq payqa. Chaypitaq niq karqa. Chaypitaq huk sach'ata noqa khuchuyta munarqani. Pero chay kutipi kutirqani chayqa. Chaypitaq maychika doctoresta wakichiyta munayu. Chay raytaq noqata niwarqa. Chaypitaq huk construcción karqa, chaypitaq chay iglesianchismanta hermanos karanku chaypiqa, chay Seulpiqa. Manchay sumaq Lédica. Chaypitaq chay Suetinipiqa wakichisunchis hampi wasita. Chaypitaq convocakusaq allitun hermanos medicinamanta kanku chayqa. Kunanqa medicinata estudiayawita munanku. Imanatataq Tata Dios ruwan chayqa sumaqmanta. Kuintanqa Tata Diospaq ñawpaqinpi kanapaq. Chaypitaq yuyarikunanchis tiyan mayk'achus yarqayniyuq karqani, mayk'achus llakiniyuq karqa chaypi. Chaypiqa mana kallpananchikchu tiyan nuqanchis. Imanapitaq Tata Dios ahnataqa ruwawanki. Tata Dios ninqanqa ahnata ruwawayta munarqanki nispa. Chaypitaq manchay seguro chay trabajoqa chantataq chaypiqa. Tata Dioswan paranaychis tiyan, Tata Diosman qankunaqa apuyakunaychis tiyan. Huk runalla chayta
manchayta zuanga resolvenga chay problemata chayga. Chay hermana invertirga chay bolsa de valores chay pega. Ay, wañuynin kama paga manchayta trabajako. Chay pitaq empresanta zuasga. Chay empresata yanapay. Chay pitaq manchay suma takunan zuasa. Chay pitaq chay edificio pega golgeta kutichuwanganku. Mundo kan mana noqanchis riqsinchischu. Wata iskay wata imanataq kanga. Imataq kunanga iglesianchismi kanga. Imanatataq noqanchis yachayta atinchis manchayta. Tata Diosnillanchis yachan. Kutilla maquillawan payqa tukuy imata suwashan. Kunanqa yachachishawanchis kay Tata Diospaq palabranwan suwananchispaq. Kay sonqota yachaspaqa Tata Diosmanta yachaspaqa pero chay sabiduriankuwan suwanqanku chayqa. Chaypiqa pastorqa parlasharqa imanatataq Tata Diospaq sonqonwan suwasunchis chaypi. Hermanos, llakiyta pasankichis qankuna chayqa sumaqmanta pasashankichis. Qankuna kay kamisata yachankichischu. Kay kamisaqa nuqa nacerqani chaypiqa mana kapuwarqachu. Mijunatapis apamuwarqanku. Chay escuelapipis mijunata mandamuwaq kanku. Chaypitaqa Tata Diosni manchayta agradecikuy nispa. Chay construcciónpis kan. 15 hermanos. Chay 15 hermanos COVIDpi Tata Dios suwasqa. Chay Mexicopiqa 15 hermanos maquinasta vendesqanku chay COVIDpaq. Chay golqeta may shika golqeta ganasqanku chay maquinata vendespa. Chaypitaq ninakusqanku kayqa mana nuqanchispaq golqenchischu. Kunanqa hakuqa golqeta apana kay construichina Tata Diospaq wasinta. Chaypitaq diseñota apamusqanku. Chantataq hermano sumaqmanta suwasqankichis. Kay diseñoqa mana yachanichu kaymanta. Chantataq wayharqani chay hermano Conochukman. Chaypitaq narqani qan suwawaqchu diseñota. Entonces chay satelitamanta chay terrenota qhawayta atisa nispa. Chaypitaq diseñota mandamuwarqanku iglesia Zambiamanta kashan kikillantataq. Kayta mana sukuyta atinichu. Kay Coreaman hamuspa chay hermano Cononchunwan parlachunku. Chaypita ahnata nuqa nirqani. Chantataq kay 15 hermanos. Maychika golqeta ganasqanku kay hermanoqa. Mancha inteligente. Tata Dios kay chika golqeta nuqa quwasqa. Tata Dios pa suwasunchis. K'allitun golqeta Tata Dios man saqepusanku. Chaypitaq manchay kusisqa karanku hermanosqa. Zerqani chaypiqa. Chaypitaq tiendatawan churasanku. Chaypitaq chaypi cultuta suwarqaw mayhina hatun tiendata suwarqanku. Chantataq kunanqa chay hermanowan parlashani chay diseñota mandanaypaq. Hermanosqa manchay kusisqa kasharqanku. Tata Diosqa Jesucristo rayku suwanqa. Nuqaqa manchay pobrehina kawsaq kani. Pero kay Jesucristoqa
Mayhina torpe kani. Noqaqa haych'akuni chayqa. Jesucristo haych'awanqa chayqa uhinataq. Pero wakin runasqa manchayta haych'anku sumaqta chay qulqinkuta. Pero wakin hermanosqa Tata Dios qaman entregakushayqa anqa zuway. Imaynallapis kachun Tata Dios yanapanqa chayta qhawashanchis. A ver, yuyaychis sumaqmanta kay Saulqa k'allitun cristianusta wañuchiq. Imatataq ruwaq kanku kay Saulopaq. Kay hermano Kimpis carcelman sirqa. Chay wasipiqa ni esposanpis kanchu, imaynatachus wawaspis kawsanku. Imanapitaq ahnata yuyasqanku. Pero chantaqa kay Sauloqa Damascoman sirqa. Chaypitaq luz k'anchari hamurqa. Chay kutitaq uqnata parlayta nirqa, Saulo, imanapitaq k'askayachawanki. Chaypitaq Sauloqa manchaymanta mancharisqa, Señor pitaq kanki. Nuqaqa Jesus kaniqa k'askayachashawanki. Pitaq? Jesus qanqa kawsasharankichu? Nuqaqa piensasharqani kay cristianos llullakushanku nispa. Chaypiqa nuqaqa chay buenos ciudadanosta yanapaq kanku. Nuqaqa kay huchasapas cristianostaqa manchayta k'askayachaq kani. Tata Diostaq kay Saulo sunqunta wajinaman tukuchirqa. Nuqanchis wasunchis chayqa, nuqanchis akusunchis chayqa uhinataq kanqa. Chay ciudadman chaypipi chay yanapasunqa, chaypitaq Ananías hamurqa. Chay Sauloqa unhirqa chay Ananías sirqa chaypitaq chay ñawisnin wisk'asqa kashara chaypitaq kicharisqa ñawisninta. Chaypiqa imatataq ruwayta atisunchis kay enemigosninchispaq? Tata Dios nuqanchispaq sunqunchispis ruwashan. Manchay k'acha chayta qhawayqa. Munasqasni Tata Diosqa Jesucristoqa kunampis kawsashan. Nuqaqa kay Angelespiqa campañata ruwarqani Mexicopipis. K'allitun kay pastores cristianospiqa karqa casi 3,000 pastores karqanku. Kay Nueva Yorkman hamuspapis pastorespis manchay hatuchas. Paykunapis hamurqanku chaypitaq campañata ruwarqayu. Kay testimoniostapis uyarirankichis qawuna. Kay pastores kay iglesia públicamanta mayhina sumaqta parlanku mana. Pero paykunaqa cambiashanku. Kay Estados Unidos pipis. Manchay hatunmanta agradecesqa kashayku. Chaypitaq chay comunionwan manaña pawnawan sapanlla tinkuyta atishchu kayu. Pero kay Julio pipis maychika zona samuyta munashanku. Chay Coreaman hamuyta munashanku. Coreaman hamuktinkuqa jóvenes 30 wasaw. Chay ruwakunmanchu. Chay hermanos iglesiamanta.
Chaypiqa kay hermanosqa wakichinqanku egredonta, frasadasta. Chaypitaq paykunaqa churasqanku sunqunkupi Coreapi kawsasunchis nispa. Chaypiqa manchay llakisqa karqani, chaypiqa ni hayk'aq wasanta tukuchiwarqachu. Kay esposaypis wawasniyuq karqa. Chay kutipiqa ni cenatapis ni almuerzotapis sumaqmanta mihuyatarqawchu. Kay iglesia karqa. Nuqaqa yachani manatachus Tata Dios yanapawanqa kay hermanoswan. Pero nuqaqa Tata Diosman, Tata Dios, imaynataq kay wawa lluqsimunqa nispa. Imanasataq kay wisan nanashañawan esposaypata nispa. Chay 7 de la mañanaña karqa. Qhawarisqayman hinaqa intiqa lluqsimunqaña nispa. Chaypitaq huk hermana kay salvacionta hap'ikurqa chaypiqa. Chaypitaq hamurqa wasiman parlarikuq hamuy munasqa chay kutitaq esposaypaq wisan nanasharqaña. Chaypitaq kay warmiqa kutichirqa. Pastora nuqaqa trabajarqani chay hospitalpi trabajuq kani, licenciaduq kani pastora. Chay ratutaq chay pagarinqa manaraq niwarqayuchu. Chaypitaq manchay apurata brinqasqa wasiman, chaypitaq carterawan. Hora pasasqamantataq waway lluqsimurqa. Chaypitaq algasta rantirqa, chaypi arrosta, 10 de la mañana ñakarqa, chaypitaq mijurqayu. Chaypitaq wawayta nuqa nirqani. Chaypitaq qanqa mesata churasqanki waway. Chay kutimanta pacha Tata Diosqa nuqanchista apachawanchis. Chay Tata Diospaq palabranta creenanchis tiyan. Creenanchis tiyan pichus chay kawsayta ruwanchis chay nuqanchispi kawsashan. Nuqanchispi kawsashan Tata Diosni. Maypachachus llakiniyuq kankichis, maypachachus manchay ashka dificultades shamunqa chaypiqa. Tata Diosta qhawarichis. Qankunaqa amapis Tata Diosta wayhaychischu. Tata Diosqa llakisqa kanqa. Waway nuqa tataykani. Tata Dios nuqa waway nuqa tataykani. Hinapitaq mana nuqamanta mañawankichu. Nuqaqa qankunaq testimonio ichista uyarimunayman asnamanta Tata Dios ruwarqa nispa. Chaypitaq nuqanchis yuyayninchikwan Tata Diospaq yanapayninta mana hap'inchischu. Kay llakiyaypipis nuqanchis ruwayta munanchis. Nuqaqa mana nimatas ruwayachanichu. Nuqaqa mana Tata Diospipis manchayta hap'ikuqchu kani. Tata Diosman mana gustanqachu. Kay llakiyaynitapis mana nipiman willayta atiqchu kani, mana nipiman willallaqchu kani. Chaypitaq imanatachus Tata Diosman k'askakusa nispa, wawaypis, chay qhari wawaypis cambiakuq. Chaypitaq Jesucristoqa kutichirqa Saulo. Qanqa manaña qhawayta atinchu, chaypitaq kwartupi kashan. Ari Tata Dios ruwashan. Diyata ari
Chaypitaq manchay tinkusqanku, chay Ananiaspis. Chay Ananiastaq chaypitaq apasqa, chaypi testificasqa. Nuqaqa Saulo kani nispa, chaypitaq nis mancharisqa. Ay, manacha atrapawaq hamunkuchu. Imanapitaq nuqakunan hamuni kayman. Tata Dios nuqata chay gracianta quwasqa, chay sacerdotesta quwaspa. Chaypitaq nuqaqa chay carcelmanpis nuqa apawiyta atisa. Pero Tata Dios nuqapi zukuyta atirqani. Chaypitaq nuqaqa urmarqani. Saulo, Saulo, imanapitaq k'askachawanki. Chaypitaq nuqa mancharirqani. Ay, señor, pitaq kanki. Nuqaqa nipita k'askachanichu, pero k'askachawanki nishawanki. Jesucristotaq nirqa. Qan k'askachawanki. Qanchu Jesus kanki. Ay, nicha kawsashanchu nirqani nuqaqa. Nuqaqa k'askacharqani estafadorcha nispa. Chaypitaq mancharirqa. Chaypitaq chay ciudad mansi, chaypitaq nisunqanku imatachu ruwanaytiyan chayta. Chaypitaq kasharqa. Chaypitaq Ananiasta nirqa. Sauloqa mayhinatapuni persiguisqa chay cristianusta. Payqa mayhinatapuni k'askachasqa kanqa sutiypi. Chay cristianos Damascopi kasharanku chaytapis testificaq. Chay testimonioqa Tata Diospaq testimonio. Kay Sauloqa mana nimata niyatinmanchu. Kunanqa manaña kanchu k'askachanapaq. Tata Dios. Kayta asnata ruwarqa Tata Dios. Aunque Jesucristopi nuqanchis creenchis chayqa, kay yuyayninchis, kay munayninchis, Tata Diospaq ñawpaqinpiqa, chaypiqa Tata Diospaq ruwayninta huk ladoman churanchis. Kunankama maychika watas. Nuqa ruwasqa chayqa, Tata Dios ruwanqa chayqa huk hinata. Imanataq nuqa tinkuyta atiyman kay ministroswan. Chaypitaq huk pastor kay Sabinoswan kay Israelmanta tinkuqchu. Chaypitaq kay Sabinosqa manchayta nuqata respetawaq kanku. Ni hayk'aq humillawarqachu chay Sabino manchay sumaqmanta parlaq kayu, manchay parlaq kaw kay qallarisqaymanta pacha. Chaypitaq nuqaqa kay retiro veranoman invitarqani. Chaypi ashka diyasta kaspa puñuq kayu huk kwartullapi, chantaqa mihuqta kaw. Tata Diospaq ñawpaqinpi mayhinatapuni agradecikuni. Chay reunión alcaldeswan kaq chaypipis nuqaqa zirqani. Maychika funcionarios gobiernomanta karqanku nuqataq Tata Diospaq palabranta predikarqani chaypita manchay kusisqa kasharqanku.
Imagina kusisqapuni karqani tata Diospaq ñawpaqinpi maychika pastores salvacionta hapikunku. Ari kunan kutimanta pacha kunan nuqanchiswan khusqa purinqanku. Kunanqa musuq ruwasqaña kanchis nuqanchis. Ama manchakuychischu, ama llakikuychischu. Kay Jesucristuwan puriachaspaqa astawan k'acha. Nuqaqa yachani pichus nuqa kani chayqa. Nuqaqa pantayniyuq kani. Pero nuqaqa kay Jesucristo yanninta hap'ikuniña. Chaypi mayhina apuratapuni pasarqa, kunanqa ni creytapas atinichu. 60 añostawantachu nuqa kawsasa. Mana aqnamantachu kanqa chistakushani. Hermanos, kay Jesucristo ñawarnin rayku, kay huchasta pampachawasqanchis, kay huchanchismanta, kay mana pecadoyachu sino kawsayninchistapis entregaychis Jesucristoman. Jesucristo hap'inqa kawsayninchista chaypiqa, astawan seguro chayqa. Chaypitaq Jesucristo salvawarqanchis. Jesucristo kawsayninta kawsaychis chaypitaq Tata Dios yanapasunqanchis manchay sumaqmanta. Llullacina qankuna mana aqna sientinkichis. Uq articulota qhawarqani periodicopi chaypitaq pichus aqnata ruwarpanman karqa. Mana pastor uqsupallapichu Tata Diosqa kawsashan, qankunapipis kawsashan. Jesucristo nuqanchispaq sunqunchispi kawsashan. Kay ministrosmantaqa buenas. Dios continuamente va trabajando. Todavía en Seúl hay muchos que volverán en Dios. Dios utilizando a ustedes hará que esa persona vuelva. Y la fecha que le resta ya, ese día que le queda a ustedes, espero que sea días de Dios. Que las manos de ustedes sean las manos del Señor, que el corazón de ustedes sea el corazón de Jesús, viviendo por Jesús. Si Jesús vive por ustedes, no habrá un gozo más grande que ello. Muchas gracias. Amén. Oremos. Gracias, Padre. Esta noche también escuchando la palabra de Dios por medio de tu siervo, Pastor Sopar, nos da ánimo, fortaleza, esperanza en nuestro corazón. Como Dios ha trabajado en su vida, como Dios se ha manifestado. Gracias, Padre Dios. Como el Evangelio también ha llegado a los reyes, presidentes, alcaldes, pastores y en el mundo entero. La voluntad de Dios, todas las personas reciban el perdón del pecado, la salvación. Gracias, Padre. Así esta noche, como su siervo también nos compartía eso, es su corazón, su palabra, Señor. Predica el Evangelio. No tenga miedo, avance por la fe. Gracias, Padre, por esas palabras. Así cada iglesia también queremos nosotros, Señor, recibir la gracia de Dios. Necesitamos su misericordia.
Dios nos ha puesto en un tiempo, en un siglo donde la humanidad necesita 100% la gracia de Dios, tanto para su país, pueblo, ciudad, familia, su vida. Padre, así esta noche todo esto oramos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.